e fatalo fatu ile nei tu la le fiafi le sofa manu malo Yesu Keriso e le su sunga I fa fengainga mo to faletua e so se fata faita ulanga e ai mise foi le paia la silasi o le tato watunu Samoa pele yo mato loto ma lo le soifo manuia me se foi nei tamama nei tina matutua o faia la auto ngā luenga o le tatalo mai tono mota malawa pa fitai lo to fatanga ino le nei taimi mato te o atu ai lo mota ya mama le nei avanoa tato te mafutai o le famo e moe lava ia mafai ona tato tala noa ia mafetu fai foi i le ngā luenga fa misionare o vala wina ai tato le atua o le mele mato te fatalofa atua ai le suafa manu malo Yesu Keriso o le nei polokalame ua whaingoina o le Why Mission, Why Now o le ale mafuanga o le tatou ngā luenga wha misionare o le a fwele taimi ua tāua I tele le nei vai taimi ua tatou iai e na ia toi whaolaulaina le ngā luenga wha misionare sa walawina I o tōtua a ma o tatou matua I la tau ua whailangi le wholaunga ia ma le lato ngā luenga sa whapena na tui nā tuai o lato wola e le taila I ina o le tala le lei le Pasifika o lea ua ifo tangata Pasifika I le atua ia ona o la utou ngā luenga sa whaatino ina I o tātou matua ia ma o tātou tua a o whailangi le wholaunga a lo o te pasi mai a tātou le fua ina ia tātou whaaua wina le ngā luenga wha misionare sa tui na tua I o lato wola I o le telo niso I lato ele I toi foi mai ua tui na tua ato toa lava o lato wola fa tau no I nai le fina ngalo le atua I le vala au na vala uina I lato ia ma se nganga fa fitai le atua le fatu na de toina ia ma fa pe na na luluina I le Pasifika ua mafai ai ona ifo tangata o le Pasifika le ua whaakeri sanoina ia tele atunu o le Pasifika e pei o Vanuatu o Solomona o Kiribati o Tuvalu ia o Ellis Island New Caledonia ia o Papua New Guinea ia ma le tele o nisi vaenga o le Pasifika sa ngalulu ai o tautua a ma o tātou tamā whaafitai I le atua I o lātou soifua me le whaatalofa atua I nei afiafi I le suafa manu malo Yesu Keriso ia whaafitai foi ua maua le avanoa ia ma te talatala noa ai foi ma le sunga le whawhiangainga ia Pastor Paul Dr. Matamua ia o whapena o na filfilia I le nei vai taimi e whaaua wina ia le ngā luenga whapule I le tatou wa onga wha misionare ia pia ale mele langona ile nga whaafitai ia e whaatalofa atua I le nei a fiafi I le sunga le whawhiangainga ia Pastor Paul Dr. Matamua Pati ia whaatalofa atu I lau sunga le whawhiangainga lau sunga Paul Dr. Matamua ia ono le nei ava no tāua ua tātou mafuta ai I lau sunga foi ma le tofiaina o lau sunga I whai ma pule o le tātou waonga ia se whaafitai le I le atua o nau te manatu ia o tele nei tausanga sa ngalua I foi ia le sunga ia fu o le alofa so fara ia o le lau a se atu foi le si vaenga tāu o le tātou ngaruenga ia o le ua su mai lau sunga ia le se me fou o lau sunga sa e ngalua I foi le tele o tausanga e le tūlanga pule o le tātou haonga me le a tate fia I foi pape atu ai le paia ma le mamalu o se o tātou atunu ia o le ua tofia alo ia nei le sunga ia Pastor Paul Matamua ia na te taua veina le tūlanga pule o le tātou haonga wha misionare ia lau sunga Paul Dr. Matamua ia sauno ia e whawheloa I se o tātou atunu ma le tātou mawhitanga le ne fiafi ni ia le tua soifua whawhelo e toifua I sua whamalo Yesu Keriso I le paia ma le mamalo si o tātou atunu pe ona whapena ona
tu fes for sanga il sunga il fa fenga ia pasa sepi ia o le ma fa felo i lava lea ai vi ia lava le tua il te mai o lo tu soifua ma se tatu ola ia le nei o tatu o lia le masina fa ai o le tau sanga tatu anga ia tu il fa mana tuina o le fio mai o le tatu li o Yesu Keriso ia vi ia le tua soifua ya malo alo lo ole wa tata no fo ele mata upule ono le wa fato a mai ono fato no ina ia fo ia tulanga a o ina wa wa ila doctor of ministry and doctor of theology ia ole langona fa ftai fo ele le songa lo songa pastor fo ele le manatu wala vale ai te tau pe ona so e ma to e faidisi e fe so ani fo ele malama e tu sai male o ino le fanau e me se fo isunga missionario la fa pe na no atu tau te le va nga le lo sunga pas vi ele tua vi ele vale tua ole mata fa yo ile kalesia mai tatu uma fa pena lava ona tatu va tau la ile fatonunga sa mai el tatu li o Yesu Keriso fa pena ona tu fa no uma lava ma so make disciples of all nations ia o ngangar me tau e kalesia fa pena ia me se kalesia kersiano ole nganga o tangata ia fa ola ina o tatu va vai fo el ne vai taimi o au mai wa ia ata ta ua foi lo aso atali po aso muli ia o teimina o ia kalesia ma kersiano uma ia o lava ona tatu ngalo lue puno wai awanga nga ia faolaina fa pena ona avea Yesu Keriso fai mali ma faolo tangata o le al teimi fio mai ile li le alava pe le ngata foi le pol maliu male oti ia ai fa pena ona safanga ile o le fa va fa tasma tu ya aftai lava lo sunga tamo o leo te tilo fo ile lo sunga tamo ile history fo ile le kalesia le te history ya te va vai fo ile le pattern la tia mai e pe falling mai e te mi fo periota fo o mai revival a uma revival wall le decline fo le spirituality or spiritual life so tangata e ka pese be fo le la lunga para si lo if I was to look at the history of the church pe fo ile le o la tala ele taua tele o le tatou foi le tatou ngalu lue e unoa male ya une to tupul mele le lalu nga le ola fale nga drop ile lo a wale te tiro nei foi le ngalu nga fa missionar o se va nga taua tele na ia sustain foi le maua lunga o le tangata e tala a wale te vai nei e o foi le te wale to ye ni tala inga ai pe o nga me fole le o maintain o ka ko le maintenance mode so instead for ile ole alu pe o kala inga yo mai tangata e ka ko ese mai le maintenance mode for ile le lotu au ka pe fole ga maintain le lotu au ole ole ai se me fole ole fatonua le ko commission by go into all the world ya wale bele le na tupu nei ile yo o mai le taimi o le afo ele nga pinga ko revive mission el tamalo William Carey ya o le lotu fo le ko nga menga le maintenance mode before ile nga maintain wale ai la se kako outreach le le mana o mia ila le tato onga fa missionary nga ia producer ia missionary le nga ia sustain ya le ya awangi kako mukuru kako ia lena pe ia ola pele afi ola pele afi le nganga o le tua tonu o kalesia io tonu fo io no tonu o la fanga tonu o tonu malalangi ato pe ole aunga le o kalesia male ola fa kersen io ola pele afi awona ipe ia wa ole si me ale fo le e na alo loto ile aunga le fa visionari
inga ia train for le missionary wale fa solo ina matutua tangata longo winga la e ka kaunga uma ku le generation life fire vo le ia wa aka ko kilo nge ile kai mile le 1839 kai mile nga o ka ko ro mission ale e maka o kia la le o mission ale le kai mile nga le kelo missionary no pe le i malo lo le train o mission ale masene Sau wa matamua o mai early 1900s wa makanga drop i lalo la fa ingo mission ngale o mai le 1950s wa makanga drop mai lalo ya le kauki o mai le 1980s o wa makwa ile ya mangi mission ngale ko ho and that's a concern ni matamu sala o le pe au kilo o wia ele au fa ingo tangate te tau ona o ele ngalu fa missionary inga ia ko kele tangate o mai ile malo le tu ya wa ke lo ele te tau no ta tol to nga me fo le o mo lo inga inga se ko se furu la ka o lo ku ia fa pero ia wala va ia inga pe fo le fa pe ya la uma fa inga maintain ya ko ngo pidi mai si ma pe fo ele ma fo is tangata ale mele mana o bia o lo tangata nei So we should never be in the maintenance mode. We'll always be in a mode of bringing people into the kingdom. Say ole ngalu wenga la le tilo we mafai ona fai ele mele. Ole kelongi miso ngale ho le mission fio. I want to have to we la utala le kilo nge lo tu mamona. Esa mai le fia ta usanga talua ile esa stay na miso ngale ale vola ke vai ele effective ke le mele imagine la mata mo ba pe ole ala ka ko saonge produce se afe miso ngale. What will happen to the kingdom and a number of people that will be coming into salvation if I see ke le mele ole o Now we are a lot of after for but this is our target. Ole fa mo na mole afi le ngang pai ai ele fa pe fo fa pe na ona fa pito ya tatu le kalesia worship center le kalesia kirsia no malava e mafai fo ona au nai ya lo mafa nau ele na la iti fo ni si fa pe na la ngona le loto o fialu fa missionary fialu e fa pe na ona avele afi le ngang pai matala ia te tala lava noa tala lava noa ia ole sila na mea taunga o te whapea te fo i Samoa ole nei lava wha moe le ang wha missionary ele o se ang wha missionary na se worship center le ai ole ang wha missionary mawhai o na o tawina iso se tangata ma iso se ekalesia awal fa moe fo ele o missionary ele whapea nga o kala i o mai ele o isi missionary la o kala i mwhai fia ua ia mo lau Yo kalesia o lono winga as missionary to fo mai fo missionary o kwa ma o ya ngalu nga ile yo tai pe fo na yuso ye tato missionary to lu ye na mali liu South Africa ya la u la ngo ma ye South Africa o la to chino maliu va tu le va fo ya o se fi nga le to ita loto ai ya le mele ta o le alu la alu atu o le o na Paulo ia o sa wa alwa ia le ansa o va afta ia le tu o le no te inga fo ila le ma fainga ka ko producing se afe missionary tausang e match ni mele la tu awa lo wa na tu matamua ava pe e o mai mission ngale ngi ko fo yo mo e kale si ele fa penga e kale si se worship center Salo. Ai ava pe ko lima ia miso ngale o le la ko le me fai o ka la ia ma mai tang. O ke lo ma ta mo le ya se lo ko le o lai. Ya la no ti lo ya. E mo wa le ma lo si fo io le va ngale le numero. Na we sa no fo missionary wo fa pena o na ngalu ia sa fai ala se famtalanga ani si fo yo Africa so te fo ile ai e winga ia la to fa pena ona vala ulia le ia o fe me o le fatu le asamo o to o Africa o le o pine ia o pine yo
ole vatu le tala le po le reach out le Samoa o le tausu e la tu fa fanua ai ave I Afrika nisi na o la tu saunoanga I taimi o ile no paiani I find my these are the seeds from Samoa to this nation le utoto le lano le atale e ma eu fo ia mal silo fo ia wa lua fe sulfitu sa mato sia si fo ia na taimi tato missionary pe tu sa male lua se fulu o nga lua se e matau tia fo ile tava ia le nga lua mato o ma ko fa tasi ma fa pena e tau no atu taimi nga o la unga le si missionary a le mo tangata o fai le mala au o atu fo ile I luma ya tava e tu e mawa ele telo le tangata o la nga la ile upo le tu ya atono physically o la manga mia se fangu vai po susu me fa penga pa inu le nga la so o arlo mo fa na o e ma tautia le fa nga ina le tu le malosi la ai ia male fa nga ina po fo yo nis yo o missionary lo yo tau o ile nga na africana o la ile nga ton Samoa ingilisi africana e mawa ele ngata yo e tala ala pick up by for le learning study becomes exciting se langona fa ftai fo ile taitei ile atua ono ole what an opportunity what a golden opportunity o ile mafai ona tato won fo ile sen mission ngale inga ia fai la to ngalu ngale ya mata fa ftai fo ile atua ile loto si tato tama le sunga William ile ngalo asito ina aftaia ele sunga la apostolo se va fo il pai ele tinaya la vina mana yo nalo ia ke le yo le mena to ele atua ele loto o William o ngol ka ko kilo fo ele taua telo ngalu ngale reach out le fai mai Yesu ho e fai no malama maso le vo la mutato titilo ne o le kele lavo o me fo ile pe mua kilo e obstacles o me le mo fainga o e ka unha kale o e le mo faina fa atino e po feme o ngo fo hai ai po le ale me tu pe mama I me pe na ya ai ole la wota tino nei fo ile pe so te ingo missionaria nga luenga sa Afrika o le uta vai nei so le olai fa singo ile ku le awala ho pe o aku ile lo por al mela ku alai pe every day alai review mai le ku me vai io awale o le malanga le na ri Papua le na mato o fo na mato o le me le fa ngai tanga ta foi ni me ai so le se te fatu ai mo ko I ka lo loto le nga so o mata mo la tilo ho ile ile te leo le mana onga le ai au va be ho au ka ngo fa ku so kusa le matitiva I Samoa ma le makikiwa wa ka ma ko ile kai e mau o lo ma tanga ta Samoa la tilo tano ya o foi la malanga le no intia wa fa lu no o intia ya o tilo foi la wia ile tahua telo le mela piko silingo mai tawina ya wia intia ole mativa fa le nganga because it's a Hindu country so au kilo la wia what an incredible opportunity for lele mo tangata Samoa e impact ai ngai ya kungu kele mo la bale fia se fulu kanga kai and what a joy for ile langi o na fa manuia le atua ya me vo le tate fa pea to ya le ai manga ya fo ya me le lolo langi ai le ai se be piko silinga manga ya o le mafai unga kako sacrifice de lolo langi avio tato wola ho le galu nga fa missionario a me sala ku pulanga e wa pio lo so songa le malo si fo le ya la to la se me o matuele tu fo le la sunga fo le mo le fata titi anga o porkalame la tilo le lumanai awale tapenanga le mo missionario lo sunga o la o tati la val porkalame masani ia fa tai fo yo lo ia fo il so ani fo ile fa penauna credit ia la vai el tatu malo ya le SQA ia por kalame le mo fata tia inga mo le training po le out tawinga
o misionara ni ia tatou o lava le numera lea ai o le prokalame wale o tauino i latou ia wa le lua fe ma le tolu ngā matai lea ia o prokalame alea la sata tia mai o la ia improvement fo ia matoe ai pe o prokalame na wa vai fo i o le ilo fo i wa le telo misionari o lea e sena au fa nga ile le training program le yo le manuia lava o isi wo le fia fo i mai pe o fia la o tunu ala o ia fa mai o la ia pe o la vaenga i Johannesburg, South Africa. Ia e to tele lava teltonu ia e sosangi mai lava le nganga o le tua o le e to tele ia e pe fo na o yel por kala mele ngata o le afe pe a mau e ta tole a felto sanga e ave e o ai ai o fale fo ila e tauanga mataonga facilities fo ia io e fa ngo fia ele nga luenga il na fo o ile fo fuanga pe ne silfia le kalesia o fo inisi no fo ma fo ile ma fa ngo fia ia le ngā luenga la tau ia ai o le ngā luenga fai o Samoa i tatu tu aile tu na isa o il Pasifika ia o Samoa tatu a Samoa a fia e o langi ato la o le aunga na o le langi ato o la taita tilo fo le vai te manatu fo le i por kalame le tapenai ele na ole ele na misionale fo i o fafo ole tato wa onga fo ila a o tawina i tanga te umato e fo ila na ngaluenga wa le mission field na e luatu fa pena na fa ngai o i kongo le bela fa ngaluenga ya ai mission fo ila matamua wa te manatu o se avano le leile nei fo ile fa ilo tu ai o tato o le fo umana ta pena por kalame fo ia mo fa au lo tu si au lotu ia fe soani mo la to fe au ia o tau si au lotu e ma fai fo ina o mai a onga a le la to la take ele o le o le fa mission ale a le la to nga luenga o to fo i fo le le kale si ale equip tu la ia le ia tato ia tau no ia lo tungo vale tato por kalame yo lo ia tato por kalame na mo fai fe au o le fo wakta ilo aku ngi le ai o le huranga fa fai fe au is an ongoing study ele ngata le su fai fe au o la tu maula le ola fa le ngal tatalo le anpongi ai o su ino la fiong pa ia le tu el vela ngai le ngata ya la vitala e sauno ya wala sunga le sa tausia la lotu ya ma onga ya le o fa manu ya lo sunga ngi doctors e lua ya ele se tulanga ma wala lo le tulanga ya e pio le o la te italia tilo le place la wa elena tia matamua sa u faia onga i teile late law college mo tau sanga ato a ola o senga la e to tele i fa auto si au lotu fa au ia de to fo i mai to ya onga ya o me foi la na pena ko fa manatu mai ele ali tau le tau te le mele sa lo foi le o wai e mana mia ko ngi fa ngi refresher ko so le ya pela e fa fonga mai foi tato tu nu ya ole o ta pena por kalame me fai onga keita ile needs le o le lo fai fi au le te si au lotu o ile ele imose ava ngoya onga ya la no foi la le me fai na o tawina il tato wa onga ia te tala foi la lava no ia il tulanga la te tala ia o ila to o la mana na to ya onga ia le lava no to ya onga il tato wa onga ia ele fa pena o missionary ia ia ele ngata ile yo missionary fo ia le fa pe te sa wa ia on fa missionary au to si nu ia awala o mea ia te le mana o mia mo ila wai le e nu ma ongo le ngaluenga le fai o tangata na o so fa ma tu pela tatu tunu elena o missionary o missionary fo e umana o tawina la onga to o tawsilu nu ma o tawsilu ai ala wa el watu malo mala malama e meu fa vai o le malo le atua e ma nei ai le tawsingo le tatu nu e ma nei e tawsingo le tatu ai o te tala i matai tala i matai yo tatu wa onga fo ila e te tala i matai ava pe o lo sungo le matai wa e nau na ia e a onga fa misiona e fa nga sa onga to le tawsilu nu sa la
ele fa pena ni missionary o awalanga lo sunga tamua lo sunga le pule ia e te tauna nga ke lele scope fo ele tato e mafai ona tu o ile avanoa e tangata ia awale ala o le wa credit fo ile le samo qualification o longo winga o le si fo ile qualification e so ani su enga lo ngaluenga sa lo yo pe ai mana o mia se so sa dit mo fo inga ya onga fa o ngalo tu si pasile mo e so ange su ela ngaluenga yo awale wo la ve ko le tertiary education fo ile le tato wa le o mga credit wa le sa ia le fono le na le to a mo nei na tato ya le la fel to fono le so lulu mo le qualification authority ya me va le te fa pe to ile o tato wa nga le wa te mo fainga ia take de uma vaenga o le matai tau sinu e a onga to ia le tau sin tato ainga io e o le fai au o lo onga lue e to fia o ina e te mana o mia se training e mau la so sani to no le tato onga o le missionary fia mana a onga ai alu i fafo e mau le avanoa o le missionary mana e a onga to ia le fainga luenga le mele te fainga luenga e mau le avanoa o tangata e mana na o ia onga fa part time e mau le avanoa awale la tatu tilo o mai por kalame ia la sunga le lipule mata mua fa mole o le ase la ngona fo le ia te o fa ai mamao fo le ile kako levels fo io tato trainings ia mana obia e ke per for example wale o tato le diploma course ya lo no vinga la sooner or later ia o kako o le degree level e ma fai offer ia degree level so o plan nga o strategic plan per say next 5 years ia fa pena mo si ia elunga e alwa eluma ia na alwa eluma ia a le swela me mana ia lo sunga tamo o lewa o one fa atiel por kalame mo fa si ino fala ia ma me foi no foto ma wita me tila ia o le la wa le no la tuno tilo le suanga al fanua la mo na sual fanua o le la a matai ona faul fale aunga o se fianga le loto ia o ele fa pe o le nei foi a onga ele osa onga tau vai malua po piula po le ai o le tatou wa onga ia o la onga fa missionary wa vala au wata to le tua ele fo itu inga a onga ina ia take dai le nga fa missionary ai fa fitai le tua mo malua fa fitai le o le silea onga te le lato fatu na to le Pasifika io e wow ile sa train o mission ngale yango io ai le ngata foi le o missionary la no mai se tunu na o ia malu o ile mo moli atu ale nga fa fitai le kal stato e kalesia le fakasa ia malenga luenga fita sa fe nga yai o lo fai lava fa fitai le metotisi male mapiula ia malenga luenga fo lo fai ia o tato foi nga luenga le lango atu foi o le lava io e tato te nga lu fa tasi ai manai e kalesia ia ma se foi le kalesia momo le kalesia catholico male la on va fai au momo ma lo fa fitai moli atu ale nga fa fitai la o nga luenga lo fe nga yai ia ai ma tu foi ma to ia lango atu ele o se tau vanga le vele fai o le lango atu foi le mo ila ila la so longo na ele tu long ia o le tulanga ono wa fa pena fo wa ese nei taimi fo swing o lo langa ia le tato pi ia ma tu awale le ngaluenga fai fatas kalesia kersiano o le fa evangelia ina o le lalulanga ia le ngata fo ile o le fa so ina evangelism and discipleship at the same time ia mana mia ile tu fatas o kalesia kersiano le nei taimi le poselilo le va ya tu le langi mona suinga ya tel tono le taimi ne fai tu fatasi fo tato ele sa mo New Zealand nei o lo fai ka interview te ya Australia o lava
tai wo o te mita tu te fa tasi ai mangalo lu fa tasi wa tasi alfa mo o nganga ia fa pena ono le lang ia tau te fia fa pena ono fe lo i mal fa o le ona ka le sia fa pe mai welcome good and faithful ole tu langa fo ile tau ai strategies ia sa fa o ngai missionary and one of the greatest strategy for ile no tilo we ile chesi ole o ino tangata sala o ile wai ole aim fo ile o tangata petania o ile o wenga ole la to fa ponga fa pe fo ile we evangelize to civilize ole la to nunga malama tangata le talele ona mi ole leilo le ka ka ya mafau fa le me ile ole kalepe be o ile le fau le yo a o te tilo na la ye na alu le talele ya ka pe fola sa mo na lu watu le talele evangelize sa mo civilize maganga kale ko i ka wale ko yi ya wale te tilo e tau no tu talele ole kau ainga tau le tau ainga ho e be na tatolo ya nga le no talele sa mo evangelize ka sa mo civilize lo mata sa mo ole ko e kai mi ma we fa ia me ai faula tu no ya ma te fa fitaila i dato tu fo ile tau no o te talele wa suia yo la to langa. So instead of fighting families and fighting, they abandoned fighting and they pick up the cross and they started to work together to build the country. Ya le la ka ko vai. Awa fa pe kau pe sa mo ngi ka. Ya lo ngo vinga le se me ko fa mo ngi ka mi lo ngo vinga o ka le pe me an me le fa. Na tongu la. Ai onga la le tala le. Imagine la pe fa pe ka ko ke ko fa ya le me na isi tu no e pe ona fa mai e missionary na o mai ya tato. I'm forever grateful to John Williams. For ele ngalu wenga na fai pe vo le lu ia tato o le mea na fai e Yohane Williamu ma fa banui e tato tangata o se mea le leia ka ko fai e ka ko sa la wo umma tu fo ila tu pulanga tato matua ya o ke lo mata mo le upasi bal polo ya ka ko nga tonwa o le mea la sidi na mana ya a wonge drop le polo yo ya pasi mai polo ya tato I pick up at tato le polo ya ma fa se score yes ole yo ele umar fi fa ile tua o missionary fa penana o mai Samoa yo le o fa pena o ta fa tale Samoa ele ngata fo ile na tua yes o tua ma e fo ile loto ile tua fo ile usistai le lai mangui ai Samoa le tatou te manui ai lava o mai taimili nei ai sa oilo sau no nga wange I dropping o polo I tupulanga nei e tasial tu spaia nga mai emission nga le safa nga tatou tua tasial tu spaia e le inisi tu spaia tasial tu spaia le nga fa nga mai lava emission nga tu mai faftai ai nga tupu ntalia ia tupu mai e o Samoa o mai lava nei o le tusipa ia lavalna tautia matautia le mangui ai o ngai mana le upu le tua ai ata tu se elo si me pe ka ke o ngisi ya fa pe nga lon tatu va ai o ngai se mangui am Samoa o lo manui Samoa ono le tala le Yesu Kristo le file mu Samoa ono Yesu o ia o le perenice o le filemo he's a prince of peace tato va penga ka ku ki pe Samoa o Samoa le tunu cristiano fa tai fa pena ona tu I tono le constitution o le Samoa fa vai le tu tama le tu le alo o le ngo le alo la Yesu Kristo le tu le alo le tu le nga pa ia the trinity e tolu taspa ia tasi lava le tua tatou te whapena ona silafia ai e o tau ma tatou ilo ai o le tua le tamā le tua le alo Yesu Kristo le tua le ngāpa ia one true God 3 persons in one ole tala fia fo le ia tia uia ona ole tala le leile na mai tatou le mana o Yesu tatou it's a total package Amen. Everything you need in life. Sa'olo.
o lo ye fa o tanga o lo ye fa sa o tonga o lo ye deliverance o lo ye healing o lo ye prosperity and wealth le ai se mea te vaenga lo langa tangata ele mau mo kala le nei sa lo include my me to tono le tala le and what a privilege for le ka ke o e share le kala le because the gospel is it's the total package for humanity ale me vola te fai atu wa ile mana io le tala le ia Yesu Kristo so se me ala vale alu ele lotu Cristiano e ia al file mu ele peida le mele so se me alu ele mosa le me e ka wa ka mo vevesi ale fesidi la ya wa le te tala no nei la wa o le situ sile sa fai ngai la PhD o e kale se fitu foi asia ya va to foi la o fenga ku ku e o lokunga ya sa kongo teki sa teki yo ya ole o ya ise e se mai ala fisili la o fe o yenga e kale se ole se me ya lo winga la la tala fo ile la winga la tala fo ile they dropped the ball whoever was supposed to pick up the ball in Asia Minor dropped the ball and Turkey is now an Islamic country. What a sad state of affair. Ya winga la tala fo le lu ila le mo tato. Langa ka ki kukulu mo le tu ma ka ko kaunta po pe na faile me le na faile mai le tu tato. Ola me fa mai su go therefore into all the world. Ya la ta ita fo la lu ila ita tu tanga te Samoa. O le ole wa mai le kala le ya tato o ka ko ma ka fa yo ka ko wo matamu. Salam. Yo me foi le tate na wait ite ia wa pe ole mafuanga le ole tato wa Salam. Ena ia fa pe na ona o tawina tangata ena ia pela equip tangata e o ko le mission fio o le o collapse. Ya wa te fa tu o se kala fa ngone me o le wato mission ha collapse ma le mission fio. Ya ole tawala na ole aonga mo la wa le pilota le ta pe preparation ole le strengthen encourage impact equip mo la ya me dato mission ole to go and bring people to Jesus Christ as members in his evangelism que va le ka u le padre mo ole evangelism and to equip them for the ministry in the church and like mission it's train we need to train them we need to disciple them ele ma faila ona tupu me ye de tono ole tato ngalo pe aka ko le ko fo ile mission ngale nga ale mission ngale e sa u mai le kako ile ko commission me la te fa fetai e amata moa o ile mission na ma le vision na mai le atua wa le fa matala vidia mo ha no fisili ya vidia matala vidia mo ta ele esa o vision ele foi sa o vision o le vision ma le mission na o le vera mai le atua pa wala me vidia mo le fai o le fa tau nu me le fa ko mo ya fai ka se te fa longo tu lo loto te mina o sa ve o le o lo ko ta no nga vidia le ngalo society o jamba ya mai o people le o tanu nentu o tato o maftanga tato dama se pe wa ki de nga sa ve o ka le ku o le o te toe va ai i lona lo fa ile tua mo no ma le na ta io se tato dama o le ka ke o ve nga lo nga mission pe ya uma ko sa ve o alo lo to te mina pe o ave le tua ya se tato dama ya pe o sa ve o ile ku lo ko i foi le ya na sa no nga ia vai ele vai na ngalo ke lo foi la ole no ta inga na ole loto ina ia tato ngalu ya ai fa tai matamo ole wa to su mai fa wa ulta to ngalu ya mai o se fa manu yanga le loto te lo foi fa pena ya sono apostolo ya to ya mese committee mamar ya mese foi tato e kalesia ya mese samo ole nei la fa mo ya ole o pera e koipele tu ona sunga wale fa mo o tato wa ya o te fa fitai ya ile tu ele ai se be si le avango wa be le tu ko ki au ngai mata mo ile wa le alka ko me vai pe ngale sia mo ya ba ya after ya te lo le avango le ba ya mo ko ma wa lu ma ni ba lu ya wone to mamun ya ia le tu ya te lo am mo pe si me te via sa no mo le tu la ngal tato wa
ima tau ngala tete o te taltonu lava so se vaenga lava e winga ngale tue mana mia lava te talo tar sanga toi fo le ngato le worship center tatu fo isaboa ma nisi fo kelsiano fo yo ngalo nga fai fatasi wal malo le tu tatu te tu fatasi e mana mia lava te talo mana mia lava te talo le ale kalisia lo e tapo ia e mana mia maisi mana tu mai fo ia si nei vaenga o le tovine atoa le tua o le onga le fa missionary ta o le Worldwide Mission Training Center ia o le onga lava ia fa pena na ta winga ia tangata awa fo ile malo ia malo ina nganga o le tua tele ni se fa pena ona watu ifafo ia tunu ifafo ele na o tunu fo I pe o tunu nei New Zealand ma Australia ma Samoa ai ni se o tunu very dangerous ai le fefe ai le missionary mai le tua e ola ba ia sa te vai fo I te lesi taimi mato malanga I intia fa missionary lesi taimi a mato ia ele se ngaluenga whaingofie ele se ngaluenga whaingofie o ia matua mana umia I lava te talo o I latou fo I po matua po aingo I latou olo o ngalulu e fa missionary nisi o tunu ele ngata o le worship center au nisi fo e kalesia kirsiano ia tau mana tua o lau lupe whaalele lea po le lupe ale tua lai whaalele e whapenao na ia avele tala mana tua I latou I talo ia mana tua fo ia missionary lalulangi atoa ono o le ngaluenga fai whaatasi ai tatou mana tua ia nai missionary e le ngata fo I leo tangata o lo ngalulu e mo le li o fea la o nisi o lo sawaina ai tau mana tua tuina I luma o le tua I latou alo fangia le atou e le tua ma ia whatau nuu le bala uina ia tele a nganga mo I latou ia le ai fai whaatasi e ta ua au te talo e whapena fo na mawai fo e tau I luma o le tua ona o lai o isi ia e whapena ona e te talo ma support I latou e ala le taru talonga mo I latou ia pe se tala lea ma se toi whapopuatu lau sunga pastor te tele la ia vi ele tua ia Samoa te lo le whaiwina le o le whatatonloanga nefia ma le sunga I kawenga ia po Dr. Matamua ia o ia le ua pulea le ua venei ma pule fou o le aonga wha missionary le Pacific Mission Training Center taulanga ia pia ia e mumoli atu le nganga whaafitai e le tatou au whaafonga ia e maise I latou o maua mai nei whaasalalonga nau te inga la le loto e le mawhaina whaongao tatou wola ia mataimi o te toe ina ia maua lunga se vi ingo le atua ia o to soifua ia mo tatou wola ngā lulue wa te manatu ele ai a se so tatou e ola pea ale alava le teimi e wala au ele atu o le tangata ia tatou tuturu mo le nofo ali ia ma tatou whapea atu ia ua mai e ala ngā luenga na whai o lea ua whaamana waina ia ala ua matau nuu ma ua umana whai ia me lea lea ia whaafitai atu le tatou mawhitanga ia alofangia le atua tatou toi mofo I sesi mawhitanga I le vaiaso lumanai ia ai maua lunga se vi ingo le atua whaafitai atu foi e kare sia fia o lo ngā lulue I ngā luenga wha missionary ia me se foi ia I latou o o lo whapena na fou mai ia mo le lua awhi lua su malwha o I lele kako intake le leo la sauni ne ia God bless you whaafitai lau whaiunga ma lau whifilinga e te whapena na e su mai a o tawina ia lau sunga ia po lau o fionga foi il tatou ang wha missionary e mau lunga se vi ingo le atua whaafitai mo mea umalava we thank you ia vi ia le atua I loto soifua ia mo le teimi nei wha soifua ia pa manu ia tu le atua amen amen